Lithababe phakathi basebehlile sebehlanza amanethi lithi wangena komunye umkhumbi wasecela uSimoni ukuthi abasondele endaweni eyomile. Amen bazalwane. Wasekhuluma na eseqedile ukukhuluma noSimoni wasethi abaqhubekele phambili bese bephosa amanethi ekujuleni. Uyaphendula uthi Nkosi sishikile ubusuku bonke kodwa sibambanga lutho. Kodwa uyaqhubeka kuJesu uthi phosana amanethi ekujuleni. Kufuneka abantu nangalesikhathi izinto kuba zingenzeki kodwa baqhubekele phambili baphosa amanethi ekujuleni ngoba kunokwenzeka izinto zingenzeki kahle ngoba amanethi akho awuqhubelanga phambili ukuze ufike ekujuleni. Ubona abazalwane izinto zabo zima noma sokukhulekiwe kuba ngathi akwenzekanga lutho kungenga ukuthi benzela isiqulu. Sibonga Jonana Uyangithatha